Ovo što ću vam sada pokazati, meni je na prvu bilo toliko šokantno da sam tražio pomoć ChatGPT-a da raspetljamo ko je sve tu na tom popisu i koliko je to veliko. Ljudi, nećete vjerovati kad vidite o čemu se radi, zato vas pozivam da ostanete sa mnom od početka do kraja ovog videa i sve vas pozivam, opalite tu dolje jedan like, jako je važno da zapratite, da podržite ovu priču, da budete s nama u ovoj kripto priči i hvala vam svima koji ste nam se pridružili. Ja sam Jure, vi ste na kanalu Kripto Teme, ništa ovdje nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet, vi sami za sebe ipak donosite odluke, sve odluke neka budu rezultat vaših vlastitih istraživanja, a sada idemo u temu. Kad vidite o čemu se radi, nemojte zaključiti, aha, mene ovo ne zanima, pa izaći. Zato jer treba ostati do kraja da vidite koja su tu poentiranja i šta se tu događa, gotovo nevjerojatno. Ovako, u 9. mjesecu ove godine, na izgled nebitno, je li tako? Na izgled nevažno, održava se znači Europska blockchain konvencija u Barceloni 16. 17. Rekao bi neko, ma to je još neka tamo kripto konferencija, blockchain i tako dalje. Ništa važno, ništa bitno u Europi. By the way, kad je ništa važno, ništa bitno u Europi, ako još niste, još samo par dana vrijedi opcija da klejmate 400 eura kroz bonuse, imate 8-9 različitih bonusa, tako da pogledajte, link vas čeka dolje za kriptomjenjačnicu OKX, ako još niste, napravite si nalog, napravite si KYC i pogledajte šta sve možete klejmati. Od 10, 20, 50, 100, 200, razne nagrade daju, ukupno možete ići do 400 eura u bonusima, a mi idemo u Barcelonu, ovo morate vidjeti. Gledajte, blockchain konvencija, rekli smo 12. po redu, 16. 17. 9. održava se u Barceloni. Mi živimo u vremenu kad svi misle da je kripto mrtav, mi svi živimo u vremenu kad mnogi misle od toga nema ništa, Bitcoin je propao, Bitcoin je odradio, to je obožavam tu rečenicu kad ljudi kažu Bitcoin je odradio, ljudi nemaju pojma o Bitcoinu, ne mogu spojiti dvije suvisle rečenice, kažu ma to ništa, gotovo, kraj priče i tako dalje. I onda kaže, ne gledaj što govore, gledaj što rade. I ja sam išao pogledat šta rade. Išao sam baciti oko na tu konvenciju da mi vidimo koja je to lista govornika, ko su ti ljudi koji tamo dolaze i tako dalje. I onda sam se ja malo, znate, šokirao. Shvatio sam da je to prevelik zalogaj i za mene. I onda sam ja otišao na ChatGPT. Ovaj link sam ja sebi lijepo, sad ćete vidjeti, ja sam taj link sebi kopirao. Sad ćete vidjeti ovo. By the way, ako netko od vas još nije stavio like, sad je pravi trenutak da to napravite. Hvala vam lijepo što ste stavili like. I by the way, prokomentirajte. Dajte dolje neke vaše komentare. Gledajte ovo. Ja sam ovaj link ovdje kopirao i napisao provjeri listu govornika i za mene napravi listu sa imenima banaka od najveće prema najmanjoj čiji ljudi će biti na ovoj konferenciji. Također dodaj i VC fondove, obiteljske urede i hedge fondove i tako dalje. I sad ljudi gledajte vi tko dolazi da priča o budućnosti blockchaina i o budućnosti kriptovaluta dok vas susjed Pero uvjerava da od toga nema ništa, dok vas kolega Krešo na poslu uvjerava da je to propalo, dok vama kolegica čija je mama ima prijateljicu koja je čula od čistačice sanje dok je čistila hodnik da je njezina kćer čula da je to prevara. Šta se događa u to vrijeme? Pogledajte vi listu banaka, znači. Tko to sve dolazi u Barcelonu? JP Morgan Chase, BNP Paribas, ovo ne znam ni izgovoriti, Citigroup, njih znam, Santander, njih znamo, jedna od najvećih španjolskih banaka, najveća španjolska banka, jedna od najvećih u Europi. Koji su ovo, ne znamo ni izgovoriti. Deutsche Bank, oni su nam poznati. Vidi ovo. Intesa San Paolo, inače ljudi, Intesa San Paolo je vlasnik Privredne banke Zagreb. BBVA, velika banka. Rabobank, ovaj ne znam ni izgovoriti. Nacionalna banka Kanade. Još jedni, ko su ovi? Neki iz New Yorka. Raiffeisen, poznato, a? Unicaya Banco. Neki Švicarci. Ovo su sve banke. 28 banaka dolazi da bi raspravljali i pričali o budućnosti ovog svijeta u kojem smo mi već sada, a u kojem naši i vaši prijatelji nas uvjeravaju da nemamo pojma i da je to prošlost. E sad, kome vjerovati?
našim stručnim prijateljima ili vjerovati ipak ljudima koji kreiraju tu budućnost financijsku u kojoj ćemo mi živjeti. Ja bi ipak malo osluškivao šta govore ovakvi likovi kakvi se okupljaju u Barceloni i na sličnim lokacijama. Molim vas od srca, evo, prokomentirajte ovu temu i ako još niste napravili nalog na OKX-u, link vas čeka dolje ispod u opisu ovog videa.